Whiwhia lava e whaatalofa, mau whalofa atu, i whaafonga mara mai moa, ea alu tātou atunuu, o mapaanga masani, e tātou porokalamere nei, o Lau Palota, o Lau Leo e pei ono tātou iai. I lona Vaega lona whale nei, ia ua e whaafonga, ma e mai moa mai iai. Langolango ina, e le company, ia ale Samoa Stationery and Books, le SAP e pei ona iai. Ia whaatalofa te fo i pulenga, ma le au whainga luenga le SAP. Ai sa e mai moa i le Vaega luna tolu o le tātou porokalame. O le asa whaapea o na talanoa atu ai, le sunga ia maunga fitongi wā ai. I le tūlanga o tūlafono, o lo whaapea o na lima taita ina ai, le whaatinonga o ngā luenga. A le ofisa le komisi o Vaega Palota, e au fia ai le ngā luenga o le resitala leo lo whaanga solo i le taimile nei. Ua manatu ai, e toe avatu isi o Vaega tāua lava o le tūlafono, ina ia sila fia atili ai o le tātou wā tunu. Awa a e malamalama, ia e vau ia i foi oe, i lou solia o tūlafono o lo whapea, o na whaatino ina ai ngā luenga ale ofisa o le komisi o Vaega Palota. Use mai lau whaafonga ale sunga ia maunga fitongi wā ai, o le a wha malamalama ma whaalau tele atu, Vaega e pei ona o tāua. E o se tase o Vaega tāua lo o tuina mai i lalo fo le tātou tūlafono, e iei soli ngā tūlafono, e whaapea ona mawhai ona a vea malape foi a pea whaapea nei te i ua whaatino e se tangata ia ngā luenga nei ia e ai la Vaega i o tuina mai o whamaumaunga tau whasese a whaapea foi ona tuina mai o le whainga lea o le amio lea tau whasese a o lo e mauti noa lele e le o sao whamaumaunga i o lo e tuina mai e whaasare tūlafono o le si tūlanga o lo whaungaina leo pepa whanau a se tasi o tangata a lo e si la fia e le o lau pepa whanau lea o pe o nisi e Vaega o le tūlafono whateta ingo pepa whanau a pe foi po ni whaamaumaunga a se tasi po so uso po so tuangane po so tama ia o lalo tūlafono e le o lo avea masoni ngā tūlafono ia Vaega e pe o tūlanga nā o lo whapea o tātou form e umana whaatumu le form e ei le tautonga whaale tūlafono o lo whapea o na whaasaini ei ia le tangata le tuina mai lan talsanga o le awhianga lan nā tātou form lea ina ia whapea o na sao ma whaamau ma moni ia whamaumaunga ua tuina mai foi. E le mamalo le atunu u tono le tātou ofisa. Ia awa foi le whamauina o swawhailunga o le tātou Lau Palota. E pe i tā ua le na o se tualalo. E le mamalo le tātou atunu. Ia ele ai o le ngaluenga na le ofisa. O lo mata i tū le lei foi le whaatino o tātou restala le nei. O le whaamanino le ama ia moni le tuina mai o whamaumaunga. Ia me se lava I pepa ia mai e sapota ia tūtalsanga. Ia o Vaega na o le tau whasese o le whaavevesi foi. I le mamalu ai le ofisa pea whaatino ia le tātou restala. I o se tasi foi na Vaega e te tau foi. O na avatu ai le tu alalo tātou o le mamalu le atunu. Ia mau mai le onsai a mai se foi ia tō fina ngalo. I le taimi e whaatino le tātou ngā luenga o le anganga a tō le nei ngā luenga. Ina ia mau tutu le le ia whaamaumaunga. A wāfo i le whaamauino I ngō tangata I lungo o le Lau Palota. Ia pe o tūlanga nā I sori ngā tūlafono. O lo o tono le tātou tūlafono. Pe a whaatino ia le restala. Ia e munmutai lava sina whautuanga po se tualalo fo le tātou ofisa. Ia o le NPA o na sila fia. O le restala ino o lo suafa I lungo le Lau Palota. Ia o lo tuina mai lalo tūlafono e tatau o na whai. E le o le anganga foi o le tūlafono ia whape o na whasalaina. A le anganga o le tūlafono ia e resitala. O lo lalo tātou tūlafono e compulsory tātou registration. O lo iai foi le sala I tono le soni ngā tūlafono lea. Pea whapea nei te I ua mau ai fultaimi tapuni le tātou lola. Ia e le whaatinoa lau restala. E pe o tūlanga na o se tualalo
ma se vaivainga fo el nei ofisa na ona toi tu ia tu lava le mamalo le atunu ia o lo fasalaina ia tangata e umale e close le lola ele I fatinoa ia le lana restala o le mesa o e fasala pe fa pe e 21 lo o tu la fonoa e 21 lo e tau ona e o mai te restala o vaenga umana tu la fono e fa pe e tau lona lu futa sitangata tau ona tasiri masina wa uma ona restala in the events that doesn't happen ia ona fa pe lo ona nga lu tu lo ofisa ia pe ye si taimi ia va tuaili si o tangata le restala ia ole tulanga na o lo tu ina mai tatu tu la fono ia ole pe o se tu alalo na le ofisa ia na lo ava noa ia tatu team si o atu itua ia lo fatino lava tatu ngaruengo lo tu ina mai tu la fono ele o fa pe o se si tulanga o nofo le ofisa o atu le ai o le nganga le ofisa ia mafai ona ye le ava no lo fa fai ngo fie foi I le o atu itua o le ofisa ia me se foi la le o te tala tatu online registration ia fatino mai lava ia to stala I lungo le online ele o fa pe o se si ame o tulanga le e mai tau atu ile mai tau foi ale malo le tunu o le online ele o fa pe o te tala na o tangata I fafo o le online o te tala uma e o foi nei Samoa a fa pe it's having that service out there available le o tu ai tono tu la fono fai lava a fa pe o le a me se lava I tangata foi I voters a me se fo le malu o fa na le light telefon fa nga telefoni fa nga ia laptops ia o vaenga umana o le la o tuai e fai ona access mai lava I lunga na ia le fatinonga le restala e whaafitai atu I le tawaita iloia le sunga ia maunga fitongi mo le whaamala malamaina o le hafo I vaenga o le tula fono e peona uta ua la ngai ta ua lo malamalama ai malamalama le tula fono ia e te ilo fo I le vaenga e te tau ona whaatino I lo whaapea ona whaataunu inai ngā luenga ale official commission whainga Palota ai si vaenga ta ua e te tau ona sila fia o lo ilalo lava o le tula fono e pei ona ai ngā luenga le ofisa nei o ila tou e le mawhai o na resitala o ila tou I o lo whaapea o na tula la tou whaasalanga I le to ese whaatasia I mai ila tou o lo whaapea o na ili whale mai o ila tou fo ile I ai I a afianga o le mawhau o ila tou na o lo o iai ila lo le tula fono e le mawhai o na resitala ia mai le mawhai fo ila o na Palota manino mamala malama lea vaenga I le mai mua pa le whaafonga le tātou atunu ia ai o te loa o le taimi masani lo foi nei tātou te o ai po ani whaala wiloa ia ale company o lo langolangoina le tātou porokalame I le nei foi vaenga o lau whaafonga anga ia pe ia ona iai tātou le tau saili ia moenga fo ia anga ngata tātou wola isia I la ukamone o le pao le na te whaamatari na mai tu ai ngā moenga tala whenga I le lei usi mai lau whaafonga ma lau sila moenga anga ngata moenga le se pao a wai le ai ma se o tātou e fia se moenga e pao a ea ai se a tātou te le fia I moenga e pao ona e whaalawlawe le taimi tātou te mo moenga e pao loa pe o I lo umao le a I whaatafa le si tu a we te moi fiti e taua I lava le anangata ma le lei o le moenga e whaalua I lau sele whea la se isi whale whamama venga mo oi nei Samoa sumai I le sep e te mawai moenga anangata moenga manaia moenga nice ai le ai ma se pao sep lau whale o loa mo moenga anangata simply the best Pasalo nawa e malama ia ba sila fia ia le ngoa o si uso le sa uta uone ia nai na te failo I mai nisi o loa angata o lo fa pe o na fa la wilo e tatu company le sep au lela avela sila ma la fa fonga ia I si uso ia lio
Ia la mai foi sina o te lenga o le tulanga lo e ngā luenga whaatino le ofisa e peo na whaatino i le nei vai aso. Ia e tātu wa siasi whaatasi mau i le sunga ia leo. Aftai seu, ia o tamanatu, ia o le toi whaoina leo le tātou kuklame, o Lau Palota, ia o lou leo. Ia o le nei aso ia o mātou wa ia foi i le to unu mai foi o timunga. Ia e le e mawhaia lava o na tau fia foi i le whaatinoina o ngā luenga le official commission whai ngā Palota. Ia me se foi le longo puia li i le mamalu o se o tātou a whionga nei i whale asiu. Ia o tamanatu, ia o lea whaatua a manei ia na whaatino le mātou ngā luenga. Ia o le toi manu lea po le manuo i ia whioanga foi. Ia e ono sa e mai ia ma whaamalosi mai. Ia tūlanga foi le whaatinoina o le tātou restela i nei le whioanga i whale asiu. Ia o se tasi nei o sui foi po se tūla whale foi po le whioanga foi le sui o lu. Ia ua muli mawina foi i le tūlanga foi le whaatinoina o le ngaluenga le nei afa. I le awhioanga nei i whale asiu. Ia o a pulu tau le o vaiana, le awhianga o whale asiu, sa pulu ma le alali. Ia o sui o le whale lua lea. O le kulanga o le ua mai kauinga, kulanga o le ngaluenga foi, whawhianga i ma. Ia o kousunga, ia kulanga o soangi foi, le awhianga i kauinga, kulanga se le whaingofi. O awala o soka inga kulanga e longo inga i le malu o le awhianga. Ia le awa wawai kulanga o whakimi ngai e mkanga luenga kulanga o le longon pueli o kulanga o le awhianga. O le iku momoa o le iku e kaua ngā wawai kulanga mo whawhaingo whio ngā luenga le kene. Ia o le kako ngā nurue whakasi o le iku kaua ia o pe o ngā whasan lauwing. Ia kaua au whamaumaunga o lo maukimoai o lo waiti mo lo pipwhangau. E songi kere le lau whainga luenga kuranga o whakuinga o lau niskala. E kuinga i Lau Palota. Ia o whakuanga ia mo lau kere o le whioanga pe a whai o maua ia kuranga o iei whasara launga le kemiei. Ia o mako ke karo mo warusia o le whainga whie ka ko ngā lue whakasi. Ia whio mai makala mai au i kuranga o uma whasara lauinga i ngofuanga. Whainga whie i niskala ingo o suafa. Ia o i fo i whaafonga sa moa koa. Ia o le ngā luenga ngā o long pueli e malule. O le atu inga ia mawhai o ngā kako ngā lue whakasi, inga ia mawhai o ngā whamawinga lo suafa. Ia pele skala inga i kuranga o lo whangasolonga ia ia whakaki inga o le kako Lau Palota. Ia mo whai ngā Palota o mga ngei. Ia pio skala le mleanga ngwharua lo tūmanga o ia i mawhukanga i ngei aso i ngā luenga. Haftai lau whetalenga a pulu, ia mo le whilinga lo malam fo i sa atu ina mai. Ia mo le sila fia, sa au mātou wasi asi i tūwhulele e whakas a me tutisi, ia o lo whaatino ele e restala ina, ia whapea mawhale asiu e whakasa, ia a ngai mai i leo nuenga. Ia o lo whaatino e fo i ngā luenga o le restala ina o tangata Palota mo le whainga Palota o lo ono. Ia mo le no sila fia. Ia e whaali fo i manatu ia o malu le seo tātou atunu. Ia le tūlanga fo i le whaatino ino ngā luenga. Ia po la fo i solo atou whina ngalo. I le tūlanga ua o ele ngā luenga le official commission whainga Palota. Ia ma le whaatino ino ngā luenga o restala. Ia o isi ne o malu o le atunu. Ia po o malu fo i o le awhionga nei leo muenga. Ia sa whaali o latou manatu. Ia le whetalainga ia umanga la piki. Ia olo ingoa ia umanga la piti. Ia le sui o ngua po le sui o ngua leo muenga. Warfa ngā kamali, kanga luenga ki ngām kamikai. Ia wangi whaile pai au lako ko iwa man kongkongi. Pio sa malangi, maru ka malangi. Me se lau whainka mo pui alo muanga ku mo whakalai. O le tau whia o nenu kwa ke ledi. Ka hua mani au ngā o ngi. Po kalamu wha ngā solo me le ofisa. Kum singa whainga pāruka. Ia e wha ke whawhori ngai ngu. Ngai ia mongo ka ua. Whaiunga raka mai, maraka ua foi a pia. Whaiala ko ai tia, whaunga ia lako kupe a verangi ngo ka ua ia. O mai e lango mea raka ko maro. O rungu whai ngi o le ari maro kura i mai. I rea whainga po ai. Ai o mai arangu ngi e lango. Tawhkai leo whainga ruanga ngai. I rei maro lo lawa karunga o mai ngai kai au. Maka mea ruanga kai au o mai ngai kai. I o lea lawa pungou ma. Purunga ngau dau whainga ruanga. Ia ware po kalami suka ko maroa meseli whionga ko msinga whainga paroka. O lo hingoa
o ana palauni I le luenga tuai. Mua lava ona mole atu le anganga whaafai I le ofisa whaapea ona anga I mai fo I tua lato pokalami. Wa lava le whaasinoina fo I o tiute ma tau ave tonu ala tato atunu nei. Ia o le anganga lava le wawa ai pia mātou lava le mafutanga tina o lo whapena ona whiangai ai le nea so ato. Ia o le tumu ia tae au ia whapena fo I le nei aso ma le nei tu la ia vai atua ia mai sangi lava tangata o la mātou nu nei ia mai si nu o mātou I tu malo ia o le angai mai lava e whaatino ngā luenga ia e le whaititia lava le toa tele o tangata. Ia o sei tū le lei lava le wangai mai ai le ofisa e whaatino ngā luenga. O se ngā luenga fo I mānaia fo I tono o matola la pangani. Ia e whaatau fo I nei tangata o matutua. Whaatau tangata o le ngā whatia fo I ona tau avatu ia pia I whaatino ai ngā luenga. Ia aua whetau I lava mo tangata fo I whapena ona whiawea I wheelchair. Ia ua tau tai ia au lea lawa mānaia fo I le nepo kalame o whapena ona toe a mai I tua le stalaina o tato suafa I totono o paloka ia le ala mo le atua I lava le anganga whaatai. Nā sātou whaafonga I le saunohanga fo le tina ia ana e tusa fo I le ngaluenga tau restala ia po le whaafai ngofia hina I le official komiso whainga palota ia le onanga I tua nei le awhionga I le mwenga le ngatea ngā mōnai o tātou ta māma tua matina matua ia whaafai ngofia e te le tau tu sua tu ia pia e te anga isa o mai ai le no fuanga ia olo whaatino ea tātou ngaluenga tau restala I le si tūlanga ia ua ia le manatu fo ia I le pepe ona whai atu e tā ua le malamalama I ngā ruenga whaatino le ofisa. O le ngā ruenga o lo whaatino le temine I nuu mawhioanga. E le na o le tangata ua atoa le lufu tasi mo le nofu si le whina malu si o tātua tunu. O tangata uma sa restale le luafe ma le ono a ngai mai le taimile nei. I o oto uma e mana o mia le susu mai e whaatino la restala mo le whainga palota lu o luono. A wala tātou te no fuai. Pe ono matou a whaelo atu matu o lalo atu. Ia o le ngaluenga whai whaatasi lea a tātou. E le na o le ofiso le komisio whainga palota a o le ngaluenga mo le atu nuu uma o Samoa. Ia matou te toi whaamanatu matu o lalo atu. Ia mna mielo tātou ngalu e whaatasi. O Lau Palota o Lau Leo. Ia au te manatu. Ia o le ato tu atu I haseu I le ofisa au tu. E ora nā ua whaafonga whaaftitele ali o mole tātou o totonga ia po tātou reporti fo le tūlanga lo iai le ngā luenga a le tātou official komisio whainga palota I le Vaega o resitala leo lo anga ia tuitua ia mga luenga whaatino mole nei fo I vaiaso. Ai o lea la tātou wa ngai ia isi o Vaega fo I te taulama o na sira fia lo tātou wa tunu. Awa o lea sa e sira sila mai whaafonga ia I le whaalawi loa lea o moenga angata o lo whaapea fo I ona iai au nanga le sab. Ia ale la tatu se mai apa pe o le te mai mo mai fia lava se tunu le lolangi e fa fonga mai mai ai o le nai te ngalue ai ia wa funi to fingo e au mau ina tunu mai ngalue ai awa e sila fia la ia mo tau na fa tau la se mo nga anga tale pe ona fa ilo atu le pau ia mo le tama ma le tina ia po se mo nga lava fo I ia mo le tina o te mai tile fa amuli atu nei la tatu wola au nanga le fa tau online la mo nga shopping online ale se usi mai fa fo e whaatalo whātulu ma malo tatu atunu olo o maua mai I le tatu whaasalo launga tūsao I e peona iai le whailoina leo Vaega foi wo o ele au onanga le tatu company le SAP ele ngate tono she tatu atunu o lava ia au longa upinga te whailangi peona iai ia mano fisila fia fo mamalo tatu atunu o le ele au onanga le tatu company e whawhaingo fia ina ia whainga whaataunga mamalo tatu atunu I lunga leo le tatu upinga te whailangi peona iai ia le tatu SAP I market e mawale lunga le tatu website le www.sap.ws whapena ia le tatu Samoa market ele ngate lia o
le au nanga le tātou Facebook page pe ona ia le sa papia Samoa pe o ile stulanga le tele lava na whaonga ina mai malo tātou tunu e whawhaingofia ina mai e whainga whaataunga ma e o le tātou company fo i o mai tauina fo ina malo tātou tunu e whai lava ia tātou back-to-back promotions pe o mātou les whalau ilua a lawa i les whalau ilua e whawawina tātou whalau ilua le tausanga atoa so o lungala le tātou Facebook page e tuina tuai ia tātou o loa taitasi o loa whapauina o lātou tau ma links fo e whawhaingofia ina e ia whainga whaataunga ma malo le tātou tunu o lea ia e encourage ai fo i pe advice ele ma malo tātou tunu i te tono sio tātou tunu ma whawhafot ke lope ia e siaki lava le tātou Facebook page le Sapia Samoa e updates lava ia le tātou online team 24/7, 7 days a week se vangana lava ia le tātou asusa e maloloa ia tātou au nanga awa ia tātou whalauiloa ai le ngata foilia o new arrivals po o loa fofo i toi taunu i tono tātou lala ia awai pe anga wā o mai ia tātou lala taitasi pena ia le tātou Sap Mega Store tonga fofua ia o le tātou Superstore Vaitele o le tātou Big Store for le motele salafai ia ma le tātou online services o le whawhaingofia ina ai pe o le Facebook lava ia le tātou Vaega ia tunu matauina mai mamalo tātou tunu ma wana ofisilafia fo le tātou whaingaluenga to tele o tātou tangata ma tātou paanga foi o lo whai whaatau ia ma sen mai foi ia lātou whi autostusia a wā ia le whaamautuina leo tātou whainga whaataunga e le ngata ilia o lo iai foi ia tātou o nanga ma le tātou Vaega le Click X o le tātou Pacific Cut e le ngata ilia o le tātou email ia le tātou company pena iai le tātou buy@sap.ws io ilia o le si Vaega le mawhai ona tuina mai iai tātou whi autostusia a wā ni whaafesili foi ia lai tau o tātou o loa o whalau i loa o whaluina i lea taimi ma lea taimi ia elenga te leo tātou ki liva o warranties o tātou o loa ma le tele o isi Vaega e mawhai ona tali vāde atuai ia le tātou o whaingaluenga manatua e mawhai ona maua ia tātou whainga whaatanga nei i lunga o le tātou Sap Market o le tātou Samoa Market o le Pacific Cut Click X elenga te leo o le tātou maua api tono sio tātou atunu ulava ia Sap, le whaleoloa numero tasi Samoa. Simply the best. Whalau iroa na e pei ona e sirisila mai whaafonga mai ai o le shopping online le tātou kompania le Sap. O me fui sela ngonga. Fia maua se whawe me saka whaakau saka moe mai whafoa whaakau online e pei onga iai. Ia e masalo se teimi, ia le teimi la nei o le tātou porokalami. O te roa le la a toe mai mua mai. Ia i le whaangasolonga o ngā luenga. Ia solo de toi o le nei foi vai aso ta ua ia lo si le fia ia malo sila mai le tulango a o inga luenga ele lope ma fai ona e sia le fa tino ai ia la restala ai se mai fa fonga aso lulu no foali e fakasa fasito utsa fale asi o me totisi no noa AOG aso tofi no foali e fakasa fasito utsa mo tole nu fale asi o me totisi ia salepoa e me totisi aso faraile lo to soa katoriko ia fatase mananga luenga fa popo ai ngatai ia o le as faraile fo ile aso lufu fa o le afatino le il pai ala ele moto te patasi o le nawa whaafonga mai mo mai ia i whangasolonga o tātou ngā luenga o le tourist talaina o tangata ua Vaega Palota e pei ona iaile ngā luenga o whaatino e le ofisa ia i tu mālo e pei ona e sirisila ma e whaafonga mai iai. Ia o le si lava Vaega tā ua i whamponga o le tātou porokalame. O le whapea lava ona o tātou wasiasia i pea ia i tu mālo i olo iai i tu mālo toi o a analofi ia whaatasia i masanganga e pei ona iaile ngā luenga o le tourist talaina o i lātou ua Vaega Palota ia i le whaangasolonga o le ngaluenga e pei ona iai awalana imisi ati oe e le isi whaponga le nā o le tātou porokalame. Ai tā ua lava le whaamanatu le nei ia ina ia silofia e i tū mālo ia o lo o whaatino le ngaluenga ia mai tū mālo i o te le ngaluenga o le ngaluenga risitala le o lo whaangasolo atu nei o le ngaluenga o le te risitala ina umalava o tangata ua Vaega Palota pe poe Vaega risitala e le na o i lātou fo i lea ua atola luas fulutasi ia po i lātou risitala fou o le ngaluenga le whaatino le ofisa o le te risitala ina umalava ia o tangata
ua ngavaa e resitala ia ta ua lo silafia ai ta pena mai ia pepa o mana o mia ele ofisa e pe lava o no matu fa abanatu matau longolongo atu mua lava o le bepa whanau ia so i loa mase IT e whaamau ni atili ai o oe e ana ina le pepa whanau le iei ia le IT ia onga o le IT pensione ia o le IT nupi whatasi ai ma le laisene avita vale ia po le tusi folau o lo o aonga o vaenga umana ia leo lo whaamanatu atu e te suwai ma au mai e whaatino ai ia lau resitala ia e pei ona iai le mai moa ma le whaafonga anu tātou wāturu ia isi e isi o uso lea e meli mai ia e toi fia i loa atili ia le whaalau i loa alau kama o le pao melia le ata o lunga tō le tātou porokalabe toi mai moa tasi mai ia i le whaalau i loa le company le SAP ea le lātou mwega angata ia ia manuia tele lava ia fuafuanga ma le mai moa mai ia le tātou maturu ma tātou paanga le tātou porokalabe o Lau Palota o Lau Leo alo fatu tō whasoifua Moenga nanga tā Moenga i le eise pa o A wai le ai ma se o tātou e fia se moenga e pa o A ea Ai se a tātou te le fia i le moenga e pa o Ona e whaalablabe le taimi tātou te moenga E pa o loa pe o I loa umao le a e whaatafa le isi tu Shhh A we te moe fiti E tāua I lava le ananga tā, ma le lei, o le moenga e whaaluai lau se ling. Whea la se isi whale wha mama venga mo oi nei Samoa. Suma I le sep, e te mawai moenga ananga tā, moenga mānaia, moenga nice, ai le ai ma se pa o. Sep, lau whale o loa mo moenga ananga tā. Simply the best.